Mama wakwaba wafreme Adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo owura odi Ahenkan eye journalist. Odi ni dwuma ewo despite media na ode ensem bi atodwa. Ede ensem na owura odi Ahenkan ede atodwa. Ne nsem o kan yina ne say it is about time SSA Ghana journalist and our friends so Ghana media houses no omo ina come together na omo ye bold no omo catch both NPP and NDC for say Ghana hanom enye omo dia oman no enye NPP for and NDC for nko adea eye yentimemfo na ya to aba eyi mpanifo say won hwe oman no so ene nkire say oman no eye omo dia nti omo ya dia omo enye careful na owura odi Ahenkan ekire say esan say oman no enye NPP for na NDC for di enti no say NPP for wo power na omo ya de a eye na ebebo atimemfo na ese say NDC for eso omo crime na omo bo omo about so say ne be yo mbeye more na timemfo no ye ho atoyen sanso na say NDC for e wo power na omo ya de a eye a ese say NPP for so eso omo crime na omo bo omo about so say ne be ya omo betimi ayemo amatimemfo no we the entisa because of power nti NPP for ya de na ye kra NDC for so omo hu because of power nti NDC for power no omo ya de ye kra NPP for so omo hu owura odi Ahenkan SSS adiwe ense emfata na denti na okasa na enti okasa ina ne say 800 Ghana cedis na 1308 de hina eso ne say abro man penita da John Dramani Mahama eye president no na koko yeton wo Ghana ha say 800 Ghana cedis His Excellency N.Addo Akufo-Addo ne pensi woto koko 1308 eno no NDC for senye ene ndo omo kasa omo tumfutugu Ghana fo ani eno na owura odi Ahenkan etrese nyema bi wo ho a ense emfata inti NDC for etese omo eye careful na ebusuafo ensem no emu enchiremuni His Excellency N.Addo Akufo-Addo N.Addo Gagai Adupreman onene NPP amambui omo atukoko mu ede ko 1308 NDC 40 ya omo tikokun apai omo adwa adanya His Excellency N.Addo Akufo-Addo ACC koko ekuafo no because 1308 no eswa esesenka oton more than that abe kasa na de ade honorable Atoforsen about abekase 1308 His Excellency N.Addo Akufo-Addo ede ema koko ekuafo no eswa so man penida da John Dramani Mahama no ye president by this time anka koko boto baako eye 2500 Ghana cedis ato oh yeah sure so man penida da John Dramani Mahama no ye president as at this time koko one bag water na he ene ekuafo nso omotete ho honorable Atoforsen edwane numekire omo nso esre oman penida da John Dramani Mahama kan say Ghana ye was short memory ampa ye ni short memory and oman penida da eton koko one bag emamo 800 Ghana cedis obi abetuma mamo 1308 wadada mo no mosre na ebusuafo denti na ensemi aye back and forth ewo NPP for so nyete ne say Ghana yen koko ayede ko amanone ekoton no sesie no omo ekire say omo to koko no ekire say ombeto koko no ede amaye $2,600 Inti sa $2,600 no na His Excellency N.Addo Akufo-Addo atena se hu say okay eni sika no bechem na wa ma ekuafo no $1,821 $1,821 ode no ebe ma koko ekuafo na ode enkai no aye koko hu spray na de koko hu ka no eno so omo de abo enti na che say koko 16 bags no ebe 20,943 a one bag no eye 1,380 no NDC force what ase eno omo kasa His Excellency N.Addo wanya de adena koko yi sika bebrebe yi na wo ma ekuafo no ketekete na mo address no mo de kwa na edwafo no moto ne sen
ena na mo magana fon so sen oh NDC for de mo yedu mo achi a bedu mo anim na no ena owura odi Ahenkan na chese NDC for mo ha dwen His Excellency N.Addo dan kwakufa de ya de panel esese mo bona baus na mo jai kasa tobo na adoso yenti nsem a owura odi Ahenkan e de etuya lawyer me the way fam ni abado bakrata na so na mate si ade ba ko a anopai madi unkobo kakra pa koku asem ayekoso yi meba kwame se ye nya kukuduro asensentwerofo na NDC ni MPP ya nka ntwom se omunye Ghana fo nkyene ya ye man ne dache bebo no fidi ase ai meba koko 800 akodu 1038 obisi ento no 2500 na kwa ntumu kura nso temi gin nipa ho mente ase nti amanyo semti ye ni afira se me ye manyoko MPP na NDC ya de pa ma menka ena me ye manyoko NDC na MPP ya de pa ye chechire man na se mo tumi amomo pe me kwa ba ba kire wo se de o mo mind ko asem de wa mama nka bia nka mem bacho latest form for ye ne answer wafa pokuya se kwan so ho na menam na unse contract no de wo musi ye no enye easy efe kura na sei na klede ahoden ko ye nwuma ye ko oh senior lawyer tina we senior lawyer no sa kwan no na me kana no pai se ekwan adwuma ekoso no omo humi o e Monday to Sunday da biara da adwuma akoso ho interchange wom food bridges ahodo yes na ekwan no bypass ase tunnel so hyehyase ne agade gigi ewi ansa na ye behunu se de sitie ekwan mom de ewi akwa me be fe se speed omudi kwei ombekura mu saa na hode ne bekose dia enyem nwanwa se ebe the most beautiful road in Ghana yes ebe fe papa aban na hoye nso ayade yes ye nkura nhye emanwoma bi ye aban ayade papa ene ya wutwi mu tan a se so me say 40% complete yes no me sika wo mu ye 300 and a $46.5 million sika say na nhye no ya binya sika ahye na nye bi ni there so we di kwa bus brand na ahye wa do like Supplement Junction ho yeah ho no eyi a wo mo yere overhead bi o mo ye Supplement baba e ko to boot no amwakwata to boot no ogu no e bi ko to bu no chere ja but me mom de no ko ne kwame se be ye ti Ghana he radio suka say ade enya ayeka yes eno ma ye dance no eye nso a ye beka na ade ampanifo ye die no kwani nyame ni ni eyade pa eyade pa bridges ahodo ewom eniam ewom so kwana so bai tre wo omamu amanfo na ngu kwa because first wo study so omu buom na ha kora de wo ba ye de ho mo wankasa woni inform se kai menya kwa wo mu nwiri kakra nka ho eyi kwana mfo fikira ozi akwa tene oh no abana ya de eze gbo abana ba so yes abana ya de wa ya de papa ya de papa speed ni so no dene ene nipa ne no so sa but adwuma no so koso nipa because me hwe nipa wo a yeah wo se adwuma bo wo nipa twoo no munyewu enkomo nko a na kwa me hwe ekwan mu wie a nyese bi atefo ya ha ne ne aka o se efi pokwa so de ne beto fanko de na no se kukuro na fiti pokwa si de kotonso mu se kukuro a pokwa si interchange no it is the biggest in West Africa yes and the second or third in the whole of Africa na ekwan ma se biem sei na ekoyo sa no mo sa ye interchange ni bi wo so se ba akokora wo Nsawam Junction ho no sharp omu ye bi ho e na foot bridge bi nso ho Hebron Junction ho